Bulibinak everyone. Sa Uchibingo nangande na Palace of Culture. Kaya vale tambatol sa bulu ko krola ko kinay. I'll just show you the building and then we're going to hear Lavos reflections from the tour. Di Bulibinak na Chingoy Rope, di Bulibinak Merlandi, Bulibinak Mengilandi, Pambulit ko na nung bubali may Belfast, orto nung turang bubali may Nabukilevu, Pambulit sa kanya bikim tow, total sini karo nang gagangan sa lahat i Belfast Yo, dan narito man ko, tapos chumalo po, dan narito man nang vale. Tamba tol sa komunitas sara karo Lakova. Taman ni Dami ko. Taman ni Dami. Klasa na biya luto ba ko rusang buntal na pawondi. Sebata pala po. Rere bila ka tulis ko ang city level woso ay Polandi. Dan wako buli sarang ko bi labo. Kaya wasiya na kabay nana makasam. Ena puno lendur tumikino ko idake. Ena tamba tol sa ngabulu. Labo, pamadalang mandana na musali tambe tu. La tamba tol sa ngabulu ni vale bakay tamerang ko. Pabalang ko atarao Joseph Stalin. La turang liu ki Rusia ena karua ni valulu turang ko sudu may Georgia. Ya sala ki wala kambulu tu Rusia. Asole mengo ko bagay lola mula valen goberto na rekana Polandi. Labo, namata no muray. Diyan sa talita ka na kay Poland na lolome. Nanon na bakay tabi na turang limungo Joseph Stalin ni sa siyang ni tobat ki chaman sa may tobat ki irto na matibol nila na Allied Forces nangon sa buki berta ki Rusia ki no chaman ni me kampo korte ki Poland na kampo korte ki Poland ya ko biso taka kin na laman o chaman kakuni roda ka bata ki Rusia kaya bakan din nga ni may uch na karus ni bolyo may wasabi mama na puno chaman ni endo na bi mama ngali baka Rusia East Germany sila takalaw ki chaman kaya West Germany ngali na matento da ko batta kanya kay yan nilolo mga kuitun tamadibala baga tamarang na theater, yan Palace, sabi totalmente na theater. Boleh alal tulomnya, lori madam begini kutur alal tulomnya kelabo, tetok. Tanpa tol sa ulo. Mata belum sa baru sampai tak kelabo. Sa mabakas ang tayo sa mga nakianatar ni wotch na karon ni boleh, tigo bukin na tarabalang mo. Okay, lebih cina baka tanya mo. From 1945 to 1955, sampai dolok kina na ba? Sampai dolok 10 years. Ini takarida na watu baka nataki na mamutakan baki nasa korong-korong na. Dari dito mo na tartar ni bala na kay Krisi o na kay Roma era baka durelew columns na mata-mata ni balelew satu kina na columns ang katamang mo sarang kay durelew Nakian naman tayo kato mabakit tama. Kasamunta ko siya. Ertera na pa yung palalim. Nakian kayo baka naman palalim. So, kasamunta ka na memorial. Erta ka na or na ka naman na ka-Europe may bato ko baka rere bakit ito na kalimulong muli. Tamuan ni bala baka kamera mo o baka sumunta ka. Sa mapatamba ka na kaman building ito kayo suba. May tutuba teman-teman na ya benar-benar cuci na balang ko. Makula ke kada makasamta kan laman Albert Pacto do klias na ben festan kan. May muso ka maya may da no cuci na kaman building na ya mandangan uno. Tambi tokke na teman bala bagi tamar sabal kan yang bagi dia sanggul baka da. Mana cina kadiwa 5 sanggul kalima sa dalista na cina kadiwa sanggul kalima. Ano 55? Iya, ni mo tarakin kena mo watch kena. 65. Pero sa Pero sudah 1955. pero sa 61. Asang kay baka yang tekin may tukin na nabal niya lalo
na art studio, art studio, na music, dinasara. yata. But kena bi museum ke tua bukike. Become ni nanto tali tak na museum, makatikiau. I love museums. This is a place to be because it took kina the theater, na museum. Tol mo na museum to chike. Museum of art, sanga chiko na museum of technology. Yeah, labo. Na museum na kay Nachiu. It's all walking distance. So if you come to Poland, if you just arrive at the Warsaw train station, all the museums are all in walking distance, and also the palace. And also there's buses, tour buses that you can go on and travel across the city. So we'll see how Lavo feels right now. If he wants to go on a bus tour, we can go on a bus tour. Pero mo naman ang bus nito no. Sa mga Lavo? O mo tambaletan na singang ko ng galen rom sa tsaka ni ocho na liw. Ko sa ocho na ono, na tulong sa ulo ka on na miniti na yakab ni singa to city. Kala maybe chingo sa mbogilin baksar. Bong ni singaw can Masama ta going to city into Wednesday morning. Wednesday morning. Weekend sa mga bit may Amerika ko sa yakab sa matakalay. Ni singa to city. Tama dala ko mong bakasama lang ko na bubili ka na tar na vale. Di may makandar sa kila ni Sulema Joseph Stalin. Dava mo mo di man de tar. Ko kasam ta ka ya. Di ocho na matin ni na kornibol libe. Dar kana libe ni sa may sama ki madanga na bano. Kembali na bangkaray na tamata marakaw may. Na tamata ya. Ko mo tar chuwa bulo tinang ko na buno eraw na boda kina na bunong ko de o Poland Czechoslovakia ang kosang kawas Slovakia pati ka Republic of Czech saro ke tesere na komayo na kanda may Budapest may Hungary may Bratislava may merangol may erna ko sa kanda may Italia Romania Belarus Latvia وموتر na lang kami sa kantar sa may beya Romania sa may Turkey may daka ba nagagalaw so na lang kami sa umita lang so may so maragala kami sa lang kami bagando para may tungo hindi tarunya ko na turang be o yun na turang ni Austria so yun na turang ni Russia la kamera may kartar sa may tu ba kalubin tamato tamarwa sa tamatolo tamat may takam sa may umatian na nonra binakat may takam tamataka ka limang go ba kasam taka na kenra the size of the columns literis na column man tanga njurtu ko njure ko na kanamalaw o kana column man tanga ratu ko na kanamalaw mo may darwe po tapat pasin tunog na kolom tu ko kala bola kacang ni chin na mita na kana malaw iya do mo na kolom le ba kacang me tol sa ngubur la fite ayam na mando ya iya bati kana size na blok kasam ta kana kasam kana steel reinforcement kana steel reinforcement go yang go sa tarsara in the 50s iya kasam ta kana steel steady so kana steel reinforcement nakangay ta kabe baka tawana nga laman ng blok ya tawana nga kina na mota which is na cement ni vera tuna kina na kamera ni tawon tuna taman structure mga kamera mo boy o sender kanong ngor yara kay da ka to yara mo me tulo mo na kay hindi bikin na na museum na art gallery na theater na studio cafe uno ni kan na bunan da kalayalo so kung kita baka samitang with this central Warsaw endam besar tu ngatin na lolo mapakita meron lolo mataka na turang alam mo Joseph Stalin biro na kay Poland mbas nito na ba na makarola kami mo ngulikin na Revang kung bumay ang bastanov dorobon dorobasto boy way back korni paso o kaya som you can are free dorobasto mo korni paso dar ka talaga o kasama ta ka na na flat naman o It's gonna with why. It's gonna with why. Pero baka yung takatal nga na with why to
Iya. to enhance the beauty of the city. But makasama taga cho Poland is landlocked. Sindo na Barabi sindo na wala. Alright. Yung dara ka na flag ni bro, manyorin na kinambala mo nung. Researcher. Kung ano ko kaya, kaya makasama na dara may Austria. Makausin na rin na uli mo no. Alright. Baka nyo tsaka may California na Mount St. Gabriel. Mutuwas mo kaya. May tiga usar may Zagarino. Wala ka ni San Francisco. Bombal. Mutuwas mo. Sorry, Palm Spring. Iya. Erto na Mount, dalawang libo ng torlitan peta. Kutsikin na carriage ko dormo dakin. Mount, O Dio Saint something. St. Joseph. St. Joshua Park. Iyo, gor. Joshua National Park. Iyo. Yo ko iki. Makan dore tu minta kami napili mo tamara. O sinri ran dandalan. Jelas. Ora de mana pi bale-bale. Kasi minta. Oh, sarto lom cuma anak kontak tahun. Naka edili. Naka Sapphire Oak dan dombul me Washington State. Edili dombul me anak kontak tahun. Revangu bina tikanawa dombulan aku me waka. Korre nak nom do kor. Nom do pas dam chungui. Sampai wak ngasala wawoki. Atun cuk ngombo talban ruci. Nanalong tayo cuk mengasaundraw. Sagir cuk mayo obos alivio. Kita kru kita ungun cuk may. Kita betul semua obos alivio. Kita cuk may ba. Cuk mo ko bos. Sarap cuk orang bro lah. Dara puno na kadingan tayo Europe. Eastern Europe. Bulan lalu beng ka alivio. Ako sarap bos alivio bos. Kita tuh umbo may bakang ko may lolo. Ngayon doon na nangon nilibong ko, tundos ko na koro. Mbo na koro. Wala, hindi man daruli. Kunin ba uwi baka? Kunin ba na musi? Darubo ka may Europe. From LA, mutu may Frankfurt, jabu ka ba may Poland. Na Sonia ya, ito bang ko? Sominak. Exchange rate mo tama, hindi na dolar na ilabon ni Amerika. Wala ka tsaka nilimak kinaon ng dolar. Katong mo alibyo, bos, napuno na kayo, mentor ba, wala ko shopping na kayo. Tama niya ya, tulong bag, rotol. O ko na spray ko sulong to, ko na ka, na Macy's. May Macy's, na Chanel brand. Ko runan rotol ang dole? Runan dole, pero sa bulan dole bang ko, ko na blue, cukup kakak blue, kakak buenak. Sili monici, warawai semboy cuk nabi ko. Oi, samboy da. Iyo. Lakan ako na spray na. Chanel. Ko buat bang ko na tamatar na muri ko na bunong boy. Boleh serangan terus spray ako. Kesan kena jangan dia. Agar sana. Kaya ko sama kalau bakas ang so na libo ni kay Europe in Tareviki. Kuno ko na yung Austria at kay Poland. Iya. Nonrangan din na malit ni so binakan. So binakan bule. Pero morong sa mo bosalbio, o talo sa bosalbio. Kotla. Dola lebih yang dola. Na bana. Dola mo. Nakwa. Kalau besar minum kumaramat tahu. Bindrin do tan so. No, so. Terus yang turungan dia mah, turungan dia serangan bikin ubas. Iya, kala kantor ngol coba nggak Belarus, batakin Latvia, Lithuania. So naksar. Cuman so nak. Ko cukup basi. Kabos karo ngande bosalibio. Karo ngande takin na runon dulu rusong lukaba. Iya, runon ambak semuci. Kira bawa tu. Ko saro tersam ko cuman na ilang bibida. Eliman runon dulu. Laban Amerika. Babi so tak man lawan itagi. Iya. Bayo riti apan tan kon sambung balater sebenarnya bagi babi so. Rawawatun tu matar murko itu. Mereka matar kan mas babi so tak ko sama tu mananoci. Nanoci. Tu matar tu terus teman vivi noci pakai kamera. Atau ko biar. Sa tahu bina brown paper. Brown paper mesin na brown paper. So sini tal mai tu ko video boy. Echin kalimun on Lela beli teki. Oyo na kena. Oyo getor tel tu mau bakar taksi. Oyo satu tu lela beli teki. Au sanggai lele bunu kumarau na kena baba aku nak kasau. Wakamu sa rongko tu. Rongko tu. Bikin ni warung cuma kau lela beli teki.
boleh pindah ke Sapphire Ogden. Sana tak kalau boleh berkawin dengan Saundrau. Sama orang tu na ilabo ma teman maro yau. Orto security, orto sakit lakumar, orto sakit tukuna. Ker bunta kana mo ilabo. Batal tama tersar-sar tu. Kerja yang hitam. Liman raw wala nga nandol. Liman raw wala nga nandol na ilabo ni Amerika. Cinikalim manondol na lang. Cinikaron nondol ba dala? Wala nga cinikalim. Sa tamo ko tukun marami sa hotel ko bangko siya sa roto nung to yan ko. Harot kiro man nga cinikalim manondol. Kiro ba nga taga nila mo kilo ya Amerika sa bunga sa batungan ko. Sa botsi kami man. Sa botsi nga nila ni tek. Akasaroko. Maro itu ko may dorlistan dorong keliwan tak tayo. Baka sa mata ka na kinasobi na kanayay. Dira mo na ba ay? Garang-garang mo nga ko you away from the United States. Oh, sandra. Kita harus keep the change arang. Yeah, keep nga the change. Keep the change. Keep nga nang ni mo ta kay. Revenue. Rangay so lang latipang or tamo ni Maro. Hindi na sa. Iya. Sabi na ko bali na wekem nila sar-sar to kaya ni. Iyo, national number 5 sa ko yan ni Washington State. Ita ko bali. Yang ngaso ka na experience ni ngande tumibang ko na puno Europe. So ngon da may instant millionaire. Dorong ko na walak sari Indonesia. Lako Indonesia dolang bose. Obu ka may biti Melbourne obu ka Denpasar sangay buka na yan no Sulawesi na capital city ujung pandang laksara it's a United Nation meeting kemni kilay kemni na warong cuma na United Nation stipend sana bibia runan raw kinatulunan raw nila ni Amerika $1 that's a lot of money iya labo sangay komen nila mo Ginalawan ni UN, gua nakaurong at nangunaya, nilawan ni UN, they cannot give you the US dollar. They have to give you the currency of the country that you're in. So it was already converted. Satu kun sarmay biyaw. Kali sila kumay kami sitiya, sign motor na mo DSA. Nanunggu pa diam. Aksar mo yaw, sul sarmay litsikili pepa, sa sign sar. Sign mo nga, namatang ko sa rin, saan daw sa rin, sa tubuto na noche. Era they were in batches. Kung nila po ni Indonesia, kung nangulo sa ngaya, kung crash to kina na matinto Indonesia na finance, malu musar tunga. Ilo mo, I was a millionaire that week. Saji? Yes. Doon sarang ng briefcase? Doon sarang ng briefcase. Warna mo taga drugs. Karon. Waray. So nga nangon sa rando bakuku Rando bakuku. Iya. Smooth na mutu na drugs. Oy. Kito green grass. So nga na ton roka. Iya. Lamo. Sa tao tu menang apa? Ayo na katalong gitu kuna ni Virto, bangko Virto na staff ni UN. Kira-kira ni dong pitang may UN you may USD. Gay na marami ang kito kun may bikiraw. Bikito na invited guest wasot sar nalawan ni norto ka na UN. If they hosting it in here Poland, the money is to be in Polish dollar. So we were in Indonesia, orto da rupiah, Indonesian rupiah. So it was in kay ngol sar nga ko kacukala ko. Mal mo sar to nga nila ni na norto mo Indonesia. Ile ayaw nakena bi matanggal selfie ana ngone simber kin baka au simber va Facebook kina ke wa Facebook ya ando la taman live ya ngone simber na live au sama sulak nga usari nak ngalo malag nak balik turangan ng gusete sa taw mo ngone briefcase na nung wilam o baka ngo sa milyon ya matanggal madong ko mantangan new car mi do na maraw Doon may kero sa angol akero sa manina no mo may kero dawri chuma tangay ke bas ni ba tsaka na exchange rate so benak so kero basic kero may dawri wabo ke pan ni mataka kero sa nalakoy Prague Czech Republic kayo matak kero na bondo mbas kero na bondo mbas biso man na train biso man na ko kero bondo mbas mata watch na walo kero bimbiu sa na train mata 828 oh yeah train Really Prague back to Frankfurt, want the bus or just take the train? So we can do the vacation to Mendangan, na Europe na puno binakan ni ngande. Raran to durme bana boda. O bukan po na passport ni bici sa friendly passport. Yasin liw na kar na banganga.
kebukaan dala ko may bakit doon dala ko may damingande binakichuken dala makanda Iya. menda la ko may mara wari kende kichuken non na bantal woni rendo non rewol dala ko may dala leche ko na rawai dari lebih karena banga ngana border security to na obo mo dun sa dala ko may dala may na passport to redama what are you for visitation and work tukan passport saja ini sadar ngame bandar ni European na rara na muduro awo Pasport tamu cukup bikin dia lah. ono ko la ko mayo cukup na passport ni bi cukup tikene passport ni Islandi ko ka cukup passport mo ngani bi cukup mo mo ni ndende Iya. Tapi apa kan pasport? rara no muduro mai Iya, kok kita sabah pasport ni Silandi, babi ni bina kabel labo labo ndarakan na koturang real. Untuk cukup nanu kutoka joko cukup na reba karatus kuna. cukup talanga na passport ni bi ngoro passport bi nakatalanga Jelsa. Dorang ko na wabu kay isa. May kanu kala ko may kalisat kay Safira. Mula Safira may Dubai. Sa wartak sa ko passport ni Beach. Wartak na kasar may natura nga top ko ang rabiaw. Oh, Fiji Island ko na island. Fiji Island. Kasar yes, Fiji Island. Toro mo ko na passport ni Beach. Dolmanda. Erta. Oh, very nice. Irtali tak na rock ni Fiji passport. Iya. Ko na passport ni Islandi. To babi ni binakacho na maten to ni Islandi na non to selebi kito na viva ko donu mi kito len ba no ni Islandi. Kito liam baki chinkaon. Bak chinkaon men Islandi. Le sud mi ka otako leo. Sud men Islandi. Pasan New Zealand citizen, automatic citizen olio. Ngai kito na kanako na bitaman yo rock bati o yaw pat ki lobo. Kita apply after 5 years na nito citizenship, but we had permanent residency from Fiji at that time. Yo, dapat binaka bikin na barang cukup kami ni kuah, so bikin ni to na numatu mo ni ngoli balangi. Ika ko ni lelai, na buru-buru lelai, buru-buru talaga ni mama kutu, buru-buru ni Bosota, buru-buru talaga ni Sasanga. Na turang kami cukup. Tatan ratak to kami ketungan libalay. Lele berdo tukun biyao. Yuko nga pati babulo tumutala ko balang betul si berkero mi beauty. Sa tata wir tu na bisa berubura. Sa ando travel bali for my work. Ando tak tuloy na Fiji Museum. Bikim din na to kiliyaw men na Fiji Museum. I always travel for work. Ngon karon kami sa kilaw mo. Babogat ko na biyo. We have to go overseas. We go. Quando se tu tatanda tu ando tarin ko. Why do you want to go overseas for? Kasaro ko se tu menamus yung dori dir balik na kay balang gardo la ko namus. Gardo le ba nganggar kopa. Patala kopa menamus ya lure sarmikin the early 1900s. Sa tumbata ka mo ko sa dori dir na tutua or to na now or to sa do they have friends from Canada. Ela mo tala ta man no mundo tatanda tu mo la ko balay. Ako ngay murtumay. Ako ngay club. I was late into the whole picture. But his vision to go overseas was already there. So that's why it was easy for us to get our papers. Maybe some of you are wondering how easy it is to travel with a New Zealand passport. But it was his vision to go overseas. Labo talo taman. Iya, pada taka na buli. Okay lang, ninda susma na bunon rendre. Baka may nakor. Da reder na wakanda tu na kamera magator. Madaw ka chunga bitir sa bombo na buli na bisuta ka na rai. Kaya ngono kita galistare na kor melita ka na kaleda kay na kor. Santo ten chiko na rembat sa rambay lewi. Kaya ko chiko kinon ko bana na ko be pala ngira buku ngade buli. Basta ngade buli maraw na buli. Binak sa ramat chiko na ngone. Sartalita ka na buli ke eraro talanga na rande ho image. Betul chiko talanga na kami. Raro na bita seki. So the transfer of resources of knowledge. Kanggo dala ko may babalang ko kero meredra kanggo. Terus kita lebih talang pala kabar na matris na option mula ko Europe. Tsaka makina sa naka. Si already tsaka ni sana makanda may bitch Indonesia mula nala ko Indonesia. Sarala ko China. Bago kita betar bala tsaka may masonro may daka na sarwano. Once we got everything settled, na material kita sakila tsaka may China. Si tsaka may India. Or we go to Indonesia. Ya ko ipakarambol yung tatin nala ko babalay. So sila ko lang ang label na laiba ka fancy wawak.
Silvachika Nirore. Kiro Nirore in the we're planning in the next 10 to 15 to 20 years. But in Sasuli may bit Nayaya Hadua sa control Takatuma or Tungana Kuturati or Arsiman Bayo, Binor Patel, Mataki Kasabi. But we can run Yukumo Lakusimita, Naraya by coming of this is Mumaira. You say about Kira Bultakia or Roman and the return Kurbitan is a builder. But you know, one house and authority of fiction, there are cartos at the Kamcho, or Tosa, woolly material, Metarakin and construction valley, the house and authority, they go directly to China. So, catching with Dr. Tinton and the Roman Detalgo, we can go through to China. Malako China or Rosar, but Okala, my Palace of Naka, my Vietnam is of Naka, you will live on material, Vakana tiles, and Ayaya Kedin Valley. Go Lacomengo, Kro, Abukamitaki, 2 years ago, Kro, the mother, Ruitaki. Oleh bagarada tu sona nonra yaya ni vale yo meteki e bakateki polanya taki nona currency chiko sarera sa e mena kero laka $500 wala ni chini karua kena chini kali mnotol na lab ni teki. So with 16,000 or 15,000 Turkish dollar you can buy a lot of stuff. So what can I? You're gonna container? Iyo. So koto mana currency America maybe so take kia. You probably bring 1 or 2 or 3 grand US. Maybe so take kia. You already got 30,000 Turkish a dollar. So already boleh kena live na teki. Boleh apa dorong dorong orang teki. Lako ini bitch. Iko bukan lista Amerika sa Australia. Leo cepat nama mana nanti lako ini bitch. Kira warung ada ni talang ko bingkar marang. Baka hotel Chukoi Annan Street. Yes. O Susi Iso. Sabi babi, ngayon pagsaw. Susi Iso, sabi natin na Colonial Lodge. Colonial Lodge, Chukoi Annan Street. Karon doon nga diyan, karon doon Chukoi Batiki ko ya. Sangka ito talo tak Chukoi talo na ko. Komitari si Kai. Doon doon lang nga ndi. Yan mo niya kito sa Chicken Manislandi, kito sa gelak may Hawaii. Ito na nang kapalang ko. Doon doon lako ba kaliw Indonesia. That's the story. Wala ko Indonesia, ole holiday. Oleh kangko sarwabu ki boleh material sekali. Yang namanya aku kaji kota na currency ni Indonesia dollar etura. So ya Indonesia kaya binak kira kangko na bunuh Ukraine. The reason why I'm interested to go to Ukraine, karena kaya cukup biau. Mikir langsung Belarus kalau ditakos. But it's harder to go there now. Nasionia ya tu sana ya material cost. So na bunuh cost tak cukup na rendre bango na economic stress and effect of war. So if you bring in a couple of hundreds or probably 1,000 or 2,000 US moment you like a millionaire overnight. Elapa ya orang bangat tekin boleh sih ya. So yani next serangan nila ko may babalang. Meron na boleh, meron na taka rampai le bunaka. Ang gila ko na koro. Galis sila tapos ko na village man koro, mer village kiraw. Oyo redir to ka redir men kanul buno redir som tu. Nanon re kalay. Wachkan nang guray. So behind Vital Nakatiko, there's bigger things to do. So there's bigger fish to fry. So kaya ndo kachiko may dokati. So na rin bala ni yala ko babalang. Chiko kena. Lepo la ko may balang may mga finche bango. But oyo ndo kachiko may interesi. And a watch no la ko may babalang. And a watch no kokoa. The part of our earnings is gonna finish one day when we grow old. But lisa chiko na nanda kokoa. What can we do? So yana taro. Kiro ni rondo lang kiro Vital Bocho. Anak kiro rondo rede chuke. Baka na punong ko baka Europe. It's a really good place to come and visit. But na potential but an opportunity to sema ni naro. Over and out. Venaka. Yeah, and the plan for retirement, Kaya dulu menangon weekend itu kimatangay. You only wait for when you turn 55, But sometimes, even for those of you in your 30s that are watching, if you're still 25, pero mo na nga natakoy vale, Rakumbat is 26 and Leo is 24. We've already talking about retirement for them. Kala? Alam mo na ko na we're talking in Islandi. When I start talking about retirement, you're still young to talk about retirement. Well, time goes very fast. One day you'll be surprised when you're hitting your 50s. So, for those of you who are still in your 20s and 30s, start planning for your retirement now. Donat niro friend na ngonelin Samoa, kukuto sa tamay Vienna na sinarua, o Ruby na yan. Pero kapitan lo nga bang, tukun sa rakobyaw. Sa tarew sa nga bali, wala nung guriti kim raw na namro sa litara, na namro farm, inamosi, Fiji. Nanong talaga, no baya.
I want to do something like that in Samoa. Labo, nung bos matanga ni bima ko kaya tibira barong chukmay. And nabu ko ni retirement bat kaya na baka kanta kiningel. And ano tabon mo? Iyo, miti bono benakay. Overmut na the appreciation ni kachok may biti will be more when you leave Fiji. Vikiraw yan na kakiraw karena bitang tawa kaliwi. Nilabunangon na nalibun ni nonda yaumbula makatikito mananga o wuli so signi wuli na resources ito nga. But the dilemma is how are we going to use those resources? Biyaw yan nakao reda choko. Iyo, hindi kalabi na kachoko na wura-wura ni kwa na kambimpi na nondaray. How you look at things, eh? Yo, and a ship taka makalib na vision nondaray. If we leave the comfort of where we live, yeah. Ya nakandrende tonto beli warna kanda. Ko ako baka beli nakataka chuka na tan non rala ko chuka kayo na kanda. Yo steril ni slanji merala ita kataka. O kiro sara sa nga beli na garubo. Wata kena marama erambiti na mosi merala ko na wana relista mekina. Reza kama toto wata sa nga na mabitala no. Vitalo tekena visa ni bakasa. So vio na inakini na nontombit na runa metalako is the change of perception. Ni viso na nondaray, viso na borora. Rangkay lako ni bichan to tenondaray. Ora dir na lako chikin ko, so sarlay tarasan na lebo na bali kanaka. Donang mani chungo. Kung gerlista na lako na sila, ko sa chuk may pambalaw. Sala ko may susa may taray suko na bali. Chuk na bali minakoro, sa chuk na lang ko na minakoro. Pero bital no to na nabula sa hoji. Kako biyo fada. Ano ngo tapos sila sa mga ko na tambere na bali. Esa may taray suba. Eyo. Kasi embaki lima minutes lang di embaki ono. Kumuno na lang may tarando na bali suba. That house is renting for $800 in Donabula. Isuba. Arada, yana visionera. Ko sino man ulo binakasar. Ko sino from 7. Wala ko lititi. Lewa na para to ulo binaka. Pero kau rito ka ba na alam mo tuwa? But nanonala ko may nisulandi. Viso ta ka ba doon na ray? So chona na lang ang garman na koro. Naka Eddie. Chuko ba lesa ng pulo makaw? Tarando na nabali. Sama yung doon na nabali. Chuko ka ko beta tali. Nabali chuko sungo. $800 a month. Kaya makasada ng ano mo sa retire. Mo sa ambesan chuko may babala niya. That income. Kasama taga 800 multiply by 12. 8 times 80, 8 11 88, 8 12 96, $9,600 na income sulit ko menabalya in 1 year. Kako on income sa rarabi mo retire. O sino binakata na machikisuwa. O chunga menakora. Alam mo tuwa? Alam mo tuwa. So ni sa chukara kita na alam mo tuwa. Nagala ko may babalanya. E baka kurita ka na alam mo tuwa. You can actually foresee the future and you can sit and plan. Sampai tuwa na mo tuwa. So you work 10 years backwards, and then you work backwards. What can I do today? So in the next 10 years, I'm gonna go Sarawat. Kana garubong ko your father. Leno nungu takita chukeo in 2010. Mosada kabla ka. Okay to dale 2026 sa taraw sa ngobal. Ya kung kailan ko mukong ka sa plata ko na nabis ni takita Australia. Manonala ko sa nek. May inisalandi Sarawat ko na nabisa. Masalah ko nila kata. Sabi so tako na kata ko sa nila kata ko wala lang ko na Auckland Ports. Iyo Auckland. So yan din to ko tol na lima na baki. Sa ngano na bis me kata tunday, may taranta na bali suwa, chiko na bali me ko, chiko na lang ngano. And this a bunch of women really merang harap so na kiti. Yan na dorong ko kirondo vitalan no bakali. Kako ay fala, kirken sule bakali bela bakasala. Iyo. So ko kacho ko na knowledge is power. Right? So na kila ka And action. Mata kena alam malum orang wala. Na ko television na nang bola malum na nanda barara. Iya. O na kaya o rey de chone baka ka chone. Nak balik sarbi kami na siapa cuma rorong binakai. Ta kam kabida na rong tal noa. Bikadal chungo Europe so bikem di segi barwa kai bisa bit chungo kalau Kongo Poland bulu bina ke Moliko Yava bulu bina ke Bill Junior Kuilamu kalau bina bulu bina ke Lucia Marama bulu bina ke Sel Karawan Tulaki
Eddie Lee pinakabali mo na siya may Anaconda Town. Kay Safir Ogden pula pinaka na siya masar may Washington State and a Green State of United States of America. Pinakabali Sara totok na bi wase rebango binati ka na wa nakabakali rebango barong may na kami din bi wase and libo na mo daw ba kang taga na ibola mata libo ka na bala libo ka na bala libo ka na bimba bako si binakani politiki bato keraw karo chukar tambalan ni bi wase ditos sebab apa lo Don benak. iya Don benak. Dan nabital no apa? Ko nabital no napakabura bakasan. Orang kakuan dia napakabura bikin bakasan. Satu tulsaran na bikat ka. So, libo mo tawala ka na talo. Libo na pamagala. Balik ka pamagala tigendo sa takaba. Sarah Red ko na Total nabital no. Sarah Red ko na titi. Total nabital no. So, libo do to rabio. Unti pa na amilo na kini sa. Ito na kaya lang katikon. Libo na kini sa kesa nga na matua. Sin mararang ko ka. Andar no ka din sin sobenak. Yar teman masing-masing. Teman almatu. Ya me cuma bati we kana mata na boleh. Almatu anda nabi wasi boleh. Udah nabi tayar na kajar do na bital no. Ira bital no tangan to sos. Sin raka bital no tangan kakasi nabi magagani. Nabi leti. Sin bital no tangan ra ser sodra ka China. Dobre de mendaya kabina kuno ora da masatu badan gujurati ena na da bana siwo lisu. Ala da mitu romuli mitu bital no. Sin to bi kasiti turani korcho. Certo kasiti lulul kor. Certo kasiti tertana maramar to sin bitak tak no. Sen. Era bital no tak ngai ratos. Antona dona na level vital no kero vital no kinti tati o kapito se vital no rambuto reken mata era chuka so bi kamni ni barong chumo ni berong da itu kutungo so ke la ko ni bi como digo mama this message is for you. Have a blessed day. Enak. Okay. Nakabali po everybody. Sa dalato semanda. Bento sar bango Nakabali sar na barong umay. Patakalimitan no bango. Endo so mi. Go sa free bikim nila barong umay. Obi wali nga. Iya. Sar manda. Nandiro sa wala ni nasi tawo di kandua. Nakabali. So that's the building. We were on the 30th floor. Yeah, over there. Now we're gonna walk towards the city. Dabi ba kung gitingan na bitalan no ni Toso, bitalan no ni Tumbu, bitalan no ni Belomani, bitalan no ni Vito kunta kala kami nakay. Ngonta sar banda, ito para may dami tu, baka bitin na ni baka biutini, baka bitaw, so kumala taka, ramay dami tu lapak, no. Andro melesinga ya ngana tombala man tayo ngana city nakatsunang kita basketball FIBA iya FIBA basketball iya sar mo na yan Dala po nagkarabela ko chicken, karabela ko chicken Greece. Alam mo, may next year. Iya, mula na lubihan ko alibyo. Wala ba kalib na bakarong chumay at kay maramataw. Halo masar chicken di bakalib. Kung alam mo ni Site Oso, Polandi. Wala kami patakataka. Nalakay libo na tayo chumayesa. Manasin ka. Doon po labing nakay, hindi sar bil. Baka nga nataw ni may Christchurch, ni Islandi.
Kiron dami tumanang ni ko nalubianggo. Alivio. Kero pakai isi satu baka biocin. Babing galaki. Kero pakai isi satu. Kero pakai samta ka tuisa. Daro atan ratu mbak ndo ngona ni daro na main butuh ke na bono liwung gopola. Je. Ndo orang-orang atu na osi na lut katolika. Ndo kele tu polan jara bono era mboya ai lewuna bete lut katolika. Levuna Pope o Pope John Paul le karuan na bonongo ko torgan Polani ni no akiro tumay na no nakor o Krakova iya kiro tumay ya lagi binak na sigani ko lagi binak sa tikon rom lesinga ngona museum kete-kete si Chikchungani Palace da cinema takolomanay dasar kero litu sar metakia tambatul sanga buli dake nalubyo galibyo lawa namro vital no chubat ki tamero kumbat kero ndam sar to medol nai wena rukun di kalok era kero ngun chichria no mungir mai uno toka uno rina kwa sabsaba ore nambenu daba vitalia lepo na puno ni biumbenu arando bakay tobo kanangone kero hondo train manangani noa talita kin darre de bol nangol ratudak meranda be kornangas maro saran ni rede patanangolongo sasing ran ninda rede baya nambasi si train mertudak na tambangone iya maro tak si chiko sonai to bakaya Mataka kero ng oltal na city level Prague. Labo, and total na city vitamer na. A lot of history. So that's another day of adventure. O tonight, following day, to nagalisar-sar tala city of Frankfurt. That's a business district of Germany. And the day after that, back to La'a. Back to the United States of America. Infrastructure ni public transport na bus still La U con bombalera. La con la tram La con underground train. Yeah. Guys, so kung may bangko na ang bongi, sarto awa to taxi. Ersa kaya to ngayon. Unong ko. Pero may Krakow. Pero kailan man naroon ko kumatarala. Bawa to kayo naroon ang gas na. Pero gusto mo yun. Hey, train is 17 minutes late. What can we do? Why was the train late? I said, it was just late. Akhirnya wanda ko dito kontrol ko bi. Akhirnya ko na din na IBC. Ano kasi? On mo ko na na classical music station niya. Kana clock ko nanda na na okay na bang. Okay. Music ko sa pakatan ni music ni Coroni Bonli. Nanu tombol talmay, perto na Coroni Bonli. Iya. Malafi. Kasar ko. Kamro maybe. Tun sa roy ko, kero may bici. Sabi, wakan doon akong mula. Meron wanda na kumata ka, raw la ko may bici. Na level ni na maraw. Iya. Okay, what you guys doing here? You come to visit your house. Hey, let me came in 17 minutes. Oh, nambah king ko kondor besamon.
Mata tutu. Ya lai lah boy. Isa tumpul na kumingilandi pula. Oh, no kisah water. Arto bang bulu cukup mai. Sambul tu kan. Iya. Sambul berketekan. Iya. Berkening. Tumpul mingilandi pula Mumbai. Tumpul may Western Australia. Sandi na. Harusnya betul minggu na United Nation. Tentu. Tumpul may New Zealand, tumpul may Christchurch. Tumpul may naka Junior, nakabali mo na siya cukup may Christchurch. Tumpul may Perth, Western Australia. Tumpul may nakatalaga may Ngilandi. Tumpul may nakanabubali na nakay Loma. Isa. Tumpul sa cukup may nunggu isa. Ito lang ngone. Ang goy karo. Bakit siya ko Poland ya, Warszawa. Iya, terus ada apa mau diani? Karena kalau cakap kami mikro lebih kami kau tu mall, kalau ada mall kau pasti lebih kina. Kalau ada nu mikro sangol, itu tu kina mikro lebih kami. Sebentar lalu mau terus singang koi, terus singang terus nanti tunggu Warszawa. Ini kampung terus satu talme Prague. Iya. Anjir lah. Iya, tinggal saundrau Mumbai, kau tahu itu nggak? Iya. Keke tu ramai. Fama. Lagi siapa salah dah menandal. Salah dah menambah. Iya. Patang-patang lingay fama. Kerja dah buka kerja fama tadi. Saya jalan dari sini. Saya menangan dia mikir. Ano ba di-calculate ito nga ko rin Mumbai? Uy. Train station tak may sarantua. Mumbai lolong Vianti Ruby. Yeah. Lepas tu kan bumbul Mumbai. Wasimay na AUD. Wasimay. Bisa lah Sulaiman alis menanti. Sulaiman alis menanti. Minta menjadi Enda marah we nilebun na we kanda inda be se bango lebun tuku yang anda bulikin sama ta bala we lebun tuku yang lebun na bakasa manitoso Nimbula isa bulan ako marami sista Mariana bulan may Roma kira chung ko Polandi ninawa ninawa kira tumay na tao no Krakowa. Iya, kira tumay na na sitio na Pope John Paul, Pope John Paul II. Na tao ni maram sista Mariana. Na tao ni Krakowa. Lebu na puno na siti tambo tiyo na kanitambo na mural, Mural ni Pope John Paul II. Iya. Iya. Bill Junior iya sasabandi na. Talaga very private people rasing susin do makaya koskosa. Takak nga pa malu. Gua na mall nga ba na train station ko. Ano di ba?
Narkatom, senalya ni boleh take baba Rumah na nga misalnya. Kento sarus kento kana kedis. Wat kana sibo. Ya, kerusan apa kemudian nih? Me kiroli ba kavi dalam kesot tali chiko. Naka ngosa kirotu idake. Ya. Iya, sandro mucho na sina. Raki binakan dina salolom tuyani. Iya, binaka di manda toloma. Iya, butuh mode satu di kambu, mode